pabrik panik. Ya, polot Pak Lacur. Jalan Cibadakna kena. Ujung kokosan, kita mobil butut ini. Nu eta teh nu pahlawan teh nya. Tadi gua tahu kayak makam. Heeh, eta nya korek. Museum lain, museum ujung kokosan yang harita. Dikenang nih dina ieu ge. Kamari teh keur ulang tahun anu. Tragedi ujung kokosan. Kamu lagi balik ke jam 2 bukan kene. Di kokosan. Udah sore, baru kita sayur di tengah rumah malaya. Wah, itu masih Paul. Nanti candi kubur, nanti karak di ulang luren kerami.